Good morning. Good morning, teacher. Today we will talk about thermometer. Temperature. Yes. Temperature. It tells us the temperature of atmosphere. Here we have two glass of water. One of them is cold. If you see, we have ice in it, and the other one is hot. We will use this thermometer to tell us what? To tell us or hot or cold. Yes. This thermometer to measure the temperature of this glass, which is cold, and this one is hot. How do you know? By using this thermometer. Amro, thermometer خوێنین واتە پێوانەی پلەی گەرمی ئەم ئامێرە بەکارهێنی بۆ پێوانەی پلەی گەرمی پێمانەڵێ ئەمڕۆ گەرمە یا ساردە ئەلێرە دوو پەرداختمان هەیە یەکیکان ساردە سەهۆڵی تایە ئەویتریان چییە؟ گەرمە لەڕێ ئەم تەرمۆمیتەرەوە پلەی چیمان پێڵێ؟ پلەی گەرمی پەرداخە ئاوە ساردەکە و لە هەمان کاتیشان گەرمەکەمان پێ ئەڵێ